Atavangaku tangan sahabatku. DJ avako abe tsisako tsisotra zanahary amy fatakaratsika ity festival mamitsika ty. Misotra zanahary atsika, misotra firazanana nagnamia force nafahatsika nagnatanteraka ty festival Somaro 12e édition. Tsy mora avako abe, tsy mora ny fanaovandrafa atsika tsy kivy noho ny fitiavagna anareo aminay de anaovako fisoragna be anareo nagnambela dialy, nagnambela asa agny an-tokatragno itonga ikondoa amy stand tetsika jiaby agnatin'ny 5 andra i Somaro zegny fisoragna naka farany mavety amy vahoaka jiaby. Merci vahoaka jiaby tonga anosy be e. Ary eto koa za magnano fisoragna amin'ny mpitondra fanjakana jiaby, indrindra monsieur le PDG, tonga anao nangala ny versa tamy taezagna anay amty fanaovana festival Somaro. Kembendrika amezantsika ro mafy be PDG. Niova festival Somaro sa tsy niova? Nanonga escalier sa tsy nanonga? Mahazonga tsika vahoaka anosy be. Manonga escalier tsika satria raha hitatsika ny fety vitatsika tamy taogno lasa, raha tantagnitsika amizao ty tegna be ny fivoana. Fa tsika tsy mipetraka eto. Taogno avy mangataka amy zanahary atsika magnano misimisy ty koa. Na 2 fois ny vitatsika amy taogno ty. Akory zay monsieur le PDG? Mvala ho namagna anao, mvala lamanay. Amiatsika ro mbaly be monsieur le PDG. Ny koragna tsy atao lave. Somaro ny diatsika jiaby, hirarinay mivady atsika jiaby. Karaha ataonareo tonga io, tsy latsika io, tsy very zavatra, kare koa ataotsika amy tineny mody agny. E samy mahazo ambiasanazy, zenga tagna amy zanahary mba tsisy ny raha latsaka, mba tegna mandalo somantsara ty Somaro. Amaranako izy, isorgany sponsor, Yazy de Madagascar, ambassadeur ny tegnako, tagnatin'ny 5 taogno, ataoko fa be zegny vita, ary za mampahogna tegna Yazy de Madagascar mbala vognona hatrany hiara iasa. Isora koa ro lasitara, tagnatin'ny 5 taogno fiaragna, tsara ny sigidragidra, teo ro nanogna. Ary indrindra isorako maventy ny partenaire banque officielle Access Bank, za mitsangana eto ambassadeur ny banque Access Bank za. Kemetsika rombo ro avy amin'ny Access Bank. Zavatra tsara zegny. De mamerigna magnano fisoragna ho an'ny groupe Sodiaty ndraiky ny tegnako. Misaotra anao monsieur le PDG, natoky anay amy zavatra ty satria manana place tsara anao noho ny agnaranao miaraka aminay de tsy atao anay ambany fa manonga l'escalier miaraka amy festival Somaro. Merci le PDG. Monsieur le Président, amezako anao ndraiky ty micro ty marananao izy fa agnatin'ny 5 jours atsika tsy mandry kitamby latsaka ronono mandevy rafozagna magnonkogna ambaravaragna zay ny mety aminao ale akasika. Sisy raha koragniny ny président fa mangataka amy zanahary zay araka voalazanao ao aty eo igny ilamy gny lalandavatsika atsika olo fagnaraka koragna ary zanahary agnampy atsika le nyonona agnatiny festival Somaro jiaby amy 12e édition ty izy koa hitady vola izy afaran'izy ty ahazo, hitady fahaizagna izy ahazo, nararary izy ho salama manomboka amy festival. Ny jaly fitiavagna izy tsy nety nisy olo tiany, tsy nety nisy olo nankatia izy mba ho tojo vadiany eky izy amy festival ty. Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Ty andro manafo lato tsy vadiana izy.
koragna jiaby tsara atao zay tsisy azonareo ono fa to tsy vadiana fona azonareo ono anareo tia vadiana e. Merci monsieur le président, monsieur le PDG, araka ny kondoa vitivitika zay malaky be le kondoa tato ambadiky tato atao étage ony ato. Festival somareo magnaraka zay misy étage tiandreo toko lasa toko vavy mitohy ny fandahana tena ary mitohy ny fangalam-pitenenana fa atsika moa zany mahafety ny fety dia misy ihany songetaka, misy ihany blagy, misy ihany fampimoezana, misy ihany lamoziky mandeha dia mitohy ny kabatsika. Isaorantsika président d'honneur tamin'ny koragna zay tsara dia tsara izay nataony tamintsika teo. Ary isaorantsika koa monsieur Wawa izay nahitantsika nazahoantsika ity fety festivaly Somaro eto Nosy-Be ity. Ary tsisy Somaro ty donc tsy nalaza antsika tao Nosy-Be teto e. Amezantsika rombo mareo egny i monsieur Wawa. Niangavy Anandramatoa préfet de police de Nosy-Be mba andrainy fitenenana magnaraka ary izy ihany koa no ampafantatra amintsika jiaby azovy aby ireo vahiny izay tonga eto. Manambara tsara antsika jiaby. Ya, ny anjara fivolanana ma mety efa haintsika ary magnatrika antsika eto ma hitatsika sorasoara eo fa olo maventy arerika. Ary samby taviny avy ny volony aby zay ary mamailay anareo raha ampafantatra ireto namagna izay magnatrika antsika eto andra manatantara ma izy ty indrindrandrindra ho an'ny Nosy-Be satria eto ma misy vahiny atsika izay navy magnamia ivoninaitry zao lanonana zao ke matsakala amizay koragna alefako par ordre de préséance tsy haiko azao fa samborigny aloha aminazy ty fa maro bogosy aby reo jiaby ke alohan'ny anomboagna azy manaikanao ampianajagna Andriamatoa filoha lefitry ny anteny menandoolona monsieur Nicolas Rabe Mananjara mba amesika rombo mare izy. Eo ma ny député de Madagascar atsika koa izay voafidiky eto Nosy-Be monsieur Arosy François. Ary izy manambara teo hoe agnatin'ny faritry Dianama misy atsika tia ametraka amin'ny fialatsiny ma Andriamatoa gouvernoran'ny faritra fa eo ma ny nisolo-tegna azy ny secrétaire général ny faritra Diana monsieur Zafy Manjo. Voasesiko amizay ma izy satria atsika ma misy sponsor atsika ato mianana terme-nantoka izay anisany nanampy tamin'ny fanatanteragna ty festivaly araiky indray mitoraka 12e édition ty ke efa ela man ty ahitatsika izy mety maro ny mbola tsy nahita izy koa fa eo ma izy ary asainanao Andriamatoa PDG ny groupe Sodiaty Andriamatoa Mamra Vatomanga. Mesika rombo mare. Managna ministère miay koa ma atsika io. Ministère ny fizahantany izay nametraka ny fialatsiny koa ma i Ramatoa ministre fa eo ma ny secrétaire général Andriamatoa Yves Maurice izay nanome voninahitra ity lanonana ity. Agnirana azy eo ma mbola mpiara-miasa amin'ny Andriamatoa PDG sady solombavambahoaka teo aloha koa manaiky anao mpanjaza monsieur Luc Ratsimazafy. Ny président d'honneur atsika angamba nefa tsy présenteko fa amezantsika asa iny fo izy amezantsika aja monsieur Jean-Louis azafady ray aman-dreny. Eo ma ny fondateur atsika mandray fivolanana teo lehilahy konka miaraka amin'ny Andriambavilanitra mamanaiky anareo hitsangana monsieur Wawa Mivady izay vinahitanga raha i festival tia ka isoragna be dia be reo fa tafapetraka agnatin'ny tantaran'ny Nosy-Be izao initiative izay nindesindreo izy io.
eo many sponsor officiel tsika raiky koa izay anisany nagnampy be dia be tamin'ity édition 12e édition araiky tia ary ity ma miaraky ny fa hoe ny firaisankina tsy midika ka hoe vahiny le olo ke tsy hagnampy atsika fa eto maizy ny directeur général ny Accès Banque mba manainganao ampanajagna tompoko. Eo man zamanjaza koa manana zamanjaza atsika ny Iasy Madagasikara izay tsy nisaraka tamitsika tagnatin'ny taogno maromaro nisy olo-tegna man navy eto fa manasanao ampanajagna madame le leader ny zone nord ny Iasy Madagasikara madame Francine atsika tia midiaka toaka tsy misaraka amitsika koa ro io donc letrela ary mety tsy misaraka atsika mandrapahafatitsika koa fa eo man ny star manainga atao ampanajagna ny solo-tegna andreo avy amin'ny star Madagasikara. Ya mbola manana vahiny atsika ato ke eo man ny ben'ny tanànatsika izay efa nandray fivolanana teo manainganao ampanajagna monsieur Ali Aboudo ben'ny tanàna Nosy be sy ny ramatoa vadiny ao ramatoa vadiny zay ya misaotra atsika makasitraka monsieur le maire Anivady. Manana maire ray koa atsika ao izay tonga nanotro ny collègue-nazy ary agnisan'ny mba endrikendriny izy io sara koa maire ny Antsoia madame Vanessa. Ya atsika ma manana partenariat ato ny office du tourisme izay tsy misaraka amitsika ary anisan'ny magnano an'ity promotion de destination ny Nosy be ity maro vahiny avy amitsika eto ary ro io tsy avy izy koa tsy mampafantatra ireo namatsika ao amin'ny ORTNB hoe ino aby ny zavatsoa azo zahantsika ato Nosy be ke eo ma ny madame le présidente du conseil d'administration ny office du tourisme eto Nosy be madame Elisabetta. Ya misolo-tegna ny ramatoa ministre ny communication sy ny culture koa ma ao navy izy nanome voninahitra ty lanonana ity eo manao monsieur le directeur régional de la communication et de la culture izy igny mahay mikabary io. Ya ny amarana koa azy donc manainganareo namagna izay mpikambagna eo an'oviny OMC mba hitsangana eo ma ny commissaire de police ny commandant de compagnie sy ny commandant de détachement navalitsika vaovao manainganareo mpanajagna azafady tsongaiko manokana izy ireo satria anisany hoe mafy ary misy asa izay hoe anisan'ny tegna mafy miambigny ro io tsy moramora ke eto ma tsika zegny ifety ny antondiantsika eto matoa ma ity festival ty velo noho ny fitiavatsika ireo namatsika izay nahitatsika izy tia ary eto ma de mbola mampitandry manao sensibilisation ihany zay izy ma violan'ny monsieur Jean-Louis teo hoe miezaka atsika mba tsy ho isy olo tafiditsy ao agnatin'ny violon amin'ity taogno ty fa mety misy koa namagna sasany menia magnano an'izay tsy mety magnano ratsy ary io efa nambarako tamin'ny taogno losy zany ka Nosy be olo-kendry mariny sa tsy mariny ke atsika vahiny koa karaha zegny mba magnaja an'le sotoavina efa napetraka teto Nosy be ny acte na vandalisme jiaby atsaharotsika atsika tia navy fety ke ho an'izay olo mitady fiadanana violentsika mbola malalaka be ke zay sy zay donc ny avy aty aminay fa mankasitraka atsika jiaby amin'ny fanotronana jeu tia saotra tompoky lahy mankateligny tompoky vany. Merci monsieur le préfet. Amenaroro mafy be azafady de ho anatsika amin'ny regia mba sy vojiro kely aty ambony fa manjary tsy hita le bogostenay jiaby ambony aty azafady mangataka jiro kely aty amin'ny regia DJ asio musique kely mba jera fana fetsy efan'olo ambany DJ Fetkata Isama dati isama Isama dati isama Yekek zanga musibet yabi Ayata atas robo Robo
Zay. Soto check. Soto check. DJ Pulo. Merci. Kung mas mga nisyof mamora-mora, tsika sa tiyo kung mas iid kami di mamarang-parang ni Fandesapitenena na tsika afak-aftono fui ke atsika yufu. Yufu tsika fa bala tuisa tsika kebizi arifavyo ato tsika n'ambiance. Irina. Misaotra Monsieur le Préfet tamin'ny kabary izay nataonao teo sy fampahafantarana taminay jiaby teto azovy aby ireo vahiny izay navy eto. Miangava ny andramatoa SG ny région Diana mba indray ny fitenenana magnaraka. Andriamatua filoha lefitry ny anteny Mirandola. Andriamatua député de Madagascar voafidy eto no Sibe. Ianao